Aha koa ngā tāo kupu, e rere tonu ana ngā kāriri ki ngā rangi o ngā whenua kei Wainganui Pū I te rāwhiti. A lot of people use WhatsApp and Telegram, but we don't know really. And because my family is scattered between Mashhad and Tehran, we're just sort of waiting, really. And that feeling of hopelessness of nothing we can do but wait is quite profound to feel like that. No ngā puhi me Ngāti Waia Nikayla Afsharian ki te tahao tōna kōkara, a no Irāna tōna pāpā. I do think both governments feel a misplaced obligation to America when there are a lot of Iranians in Australia and New Zealand. There are a lot of refugees from the Middle East in Australia and New Zealand. And so it feels like a slap in the face, to be perfectly honest, because a lot of people flee a country because another country has come in or there's destabilization. People don't flee because they wake up one morning and go, I'll just leave everything I know behind. You know, there are over 93 million people in Iran and not everyone's opinions are aligned. So for me personally, I want to acknowledge also the cost. School children aren't mere cannon fodder, and for me personally, the cost is just too high. He Uria Shamim Aslani o te au pauri me te rarawa ki te taha o tōna kōkara, no Irāna hoki tōna pāpā. It's very minimalist from my perspective in terms of what they've said. I would like to hear more from our government in terms of their position, but I guess I'll just wait and see. I te mane he māro hi tarari nā kupua Premier Luxon I mea ia he mahi pai tērā. He oi ina nahi I hoki te tūhā ki tōna no waha ki te ki he mahi pai tērā mēnā ka wete kina ngā iwi e pēhia ana. Ko wai ka mōheo heha ana kōrero mo te pakanga a pōpō. He marama te karere mai tēnei kāwanatanga ki o tātou iwi ki o whakaaro? He wiwi, he wawa, tana kōrero ki te ao, tana whakaaro I tēnei pakanga. Kei te pai, kei konei ngā kākariki e tūkahana. Kei te tino a wanga kia, kei te mānuka-nuka. I roto I ngā kōrero ka puta ina I te piri mea. Ko ki mai te kuri ki tōna rua ki kai ai, no te mea ka he wana kōrero I tainei. I tēnei rā, he pērā no te whakaputa I ngā kōrero. Kei te tautoko rātau I Amerika me I Haraira. Ko te ara moana o Homs, he wāhi 50 mārima kiromita te whānui I Wainga ia Irāna me Omana. E wehe ana I te moana o Pāhia mai te moana o Arabia. O te rā, koinei te tomokanga o te nuinga o ngā kaipuke ka we hinu ki te ao. O mātou o te kākariki, kare te pai tēnei pakanga. He mōrearea tēnei ki Aotearoa. Ko te mea nui, kare te pai ngā pakanga me mihi aroha ki ngā tangata ngā hapori Iranian, ki tērā whenua, ki hurinoi te ao hoki. Ko tāku e mena kei te tautoko koe I Amerika me I Haraira, mo te patu I Irāna. Ai, kei te patu I Irāna ia no, ai, he mea noi. Engari, kai hea te hua, me he mea, he pūhuri, he mata, te utu. Be wary of thinking that this act of war is different when history has repeatedly shown us that foreign bonds do not result in local liberation. And, you know, the beautiful thing is in Aotearoa, we have the freedom to ask questions critically. I don't have all the answers, but I will ask questions, and I want our representatives to be accountable to the governments that they support and the actions that those governments take. We're being asked to be thankful for one thing when we know what's coming next. We know that it's a resource war. We know that it's power and control in the Middle East. We know that it's destabilizing. Te āhua nei, ko wai ka mōheo hei āwhia tauai te pūehu o tēnei pakanga. Roihana Nuri, mātuia.